Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Meghalaya Lokayukta kalapun kutno ya kajing mudui halor kajing keno bamsap hakabayadei ba kajing penhe ya ka kat lengsun ke badon hakasnong umroy. Uba kronding nong besap ubalong unong syong syong jonggadong selei ular kabahab hapo kasnong umroy jongaribhoy district hakajing ya kren bat gilat pathai kubor haka arfulai trik ukala lengkot arajar arpo ulaya tu bahaus nem arajar kat kendai ula ujor syaka Meghalaya Lokayukta da kabau ula dawa badai ban penshitam mardor ya u executive engineer jonggatanat PWD bat ya u kontraktor halor kajing keno bagi don keti ban penon kambakla ya kepisa kaba khatway klor arfu arlak tengka ya kabalamang na kabentaban penkenria ya kibenta beper haga jing penhe ya kakat lengsun ya kisnong umroy. Nakaliang jong Meghalaya Lokayukta kala tung ya kajing toket ba nakaliang kipulit ru gila depha ya kakai pot toket kaba omshim lapan pau pat bakadon kano kajing teko ha ka bayadei bat kajing pentrai ya kane ka project. Man ngang ni kalau pau ka jing smudia bil kopor ba kajing sukumen ru bil kopor kalau ba kanalok Lokayukta kala pas no eko order ba la dispose no ya kan ka kes junga minimisi te ke e ba pau jing smudia kalau ba katun ka report lemba ki press mo ba nyo dan ba ka Shillong time tasni kalau ba la piang bet ya katu ka investigate na kalian polis te hangi la kren shai ba na kalian police department ka investigation ba la submit ya Lokayukta ka pau ba na kalian ka chairman la piang ya ka report te ke ka bangang dan banong hamni kalau ba ka kong ai ji kuble ke pang ya chairman jong ka Lokayukta ba wala pun bat ya kani manjaya manjasa hadu siteng senam halo kan kes ka bangla file apo Lokayukta tak hadu kani kelimat ka bamenta ba la penduk la ni la close no ya kan kes jonga te ke ka bangang dan banong kalau ba si bentang ada kajing susi kalau bang kuat akan syukut kumni nomor ba klem dale ya ki babun ki don ban ya kata ka investigasi ban yo investigation ka ba biang dinata ka don juga jing bom smutunan halor ka jinya ka kam hapo Lokayukta kalau ba kat kum ko order ka bala ai lengba khat riu trip lai basan hajar kat kendai bala pas order mo akad dia trik benai besan hajar kat kendai la ya ke city kan puli ke makalong bang ila file menen bat kaju kat ko order that is the information order the honorable chairman chairperson enter alias order to register a case and proceed in accordance with law and fixed 26 June 2019 for filling of respond or defend statement by the respondent of said party. Te claim le ya kata te ka jing ya ka kes la suya itu kumtu claim da nakaliang kaliang persya jonga kalau claim pediang claim le ya kan ko prosedur. Te halo kata kalau kadon ka jing ko halo ka jing trikam po Lokayukta nang ta claim da snap statement jongi witness ki ba late nakaliang jonga lamar baki pak ban correction Henry claim pediang ya kan ki claim shim ya ta correction Henry ki asu pas beda kali ko order bala dispose jadi helor kata ba long adap ke jing dia de ka ba kalau bang smokeman pat sikat de ka sirukom lamar bang de ubiu o we ni samla bang ya hun nadu sedang hadu kan poi bentar jemput ya kan kies de nga kerpa ru ya ki we pat ki para samla khamtam ki be hun dan ini kita kuat dan yo ada di Indonesia apa kuat kamtam man pendunaya corruption haman kue kisno kloy bat nga where pi ba pinwan kamtam syaka ni kam yumo Lokayukta lani ngila man file buat high court ru namar ba ka corruption ka lo ba jilei hapo kan ka state ni de kumta bun nangi samla kamtam ngila bun ki RTI ngila lon syaiman ki office Henry kalau ba kata ka RTI ke syukut nak tang hapo press conference film da proceed le film da ya shikman te kata kalau ka jing ai museum jonga ki we pat ki samna te halor kani ka kes ke jonga ka ba la file ya kati ya engineer jong ka PWD umsning te nadu kani klimat ka banta mas nyo ya ka order tengen up ya ka order adien kata ni seperkat ko ngin
kumbolong mentah setiap jungi lada kadon kaji syak berengam lada kadon kum kani katai kamtam kum ki file kum kani kemo ka bagi file lalu kayu ta jadi ka tof lane ka ba biang ka lunong ka ba tof case sibentan ong nomor bali ni yakun ha ju ko por ya engineer jong ka piludi ha ju ko por nong ki expert jong ka Meghalaya mo te kidon ki syak penting pesmi kidon ki syak berengam berset henry nak kalian ka sarkar ka krim le agent te ke ke bang kwa kalong ba sarkar ka daiban ai prevention dan ikan ai bu pinja jinyada ya baro ki ba file ya file ko lo kai tan de file hai ko ya unong file kata bang kwa lala kalong belum mentak kapal bangi kinong file hidup jingkerban kalong mentang asa berngin hak ranjen no te ke bang kwa kalong ba ka sarkar kan simkia ban penpa su su kamtam apo lo kai ta nama kadang ko sebab lak kontrika